ngasi phone khiba tongan ba thaudo wa thok amasum phone khiba si phone singdigi maru oibi I pauk sing khonga saraga Manipur top channel gi mai kedigi mayamna thamjagi ahanbada social media rasu thagat naraglaba amasum viral oiraba post ma khatang hana mayamna thamjagi konthaujam maning travel youth club KMTYC to the news editor clarification ni mayam tang kun tha mapan English ngani ga kun nga mathoida khuyek piduna thadurakpani Konthaujam maning laikai gi club women society development authority amadi Konthaujam thaubaina laikhidraba siri Athuan Abonmai gi miat asiga mari leinana ngasi print media news channel singda phongdurakliba wafam haibadi siri Ponthalung Panmai son of Langai Panmai Makbu Tamenglong district 7 km south gi phare haribu wafam asi aran bani Maku Phakibasi Maki Mayum Haibadi Konthaujam Maning Travel Khul Dagi Ayuk Pung Manga Commando Team Amana Phakibani Enclosed Arrest Memo Haina General Secretary Konthaujam Maning Travel Youth Club Secretary Konthaujam Maning Travel Development Authority Konthaujam Manipur Secretary Konthaujam Travel Women Association Puno Khuyek Piduna Thadorakpa Asina Sup Makhatana Phongdorakli Makasa Tarapoina Topa Pawamana, Maraybak Nungsibigi Mami Udraba, Laingak Pangakta Ngaibadigi, Isuna Pik Tanbani, Brinda, Masindadi, Maraybak Nungsiba, Wahingangba, Tamoidadi Nungsibigi Mami Tadaba, Lusing Bakayana, Laingak Padagi, Lamdamasi, Isusing a Pik Tanbani, Home Minister Amadi, Unify, Kamangi, Chairman Odiba, CM na Athuan Abonmai Phakibada, Kanana Bahona Kidabasi, Angak Papawi Hain, MPS Tonauzum, Brinda Limana Fungdokre. Dalit Sahitia Academy, Manipur Sinduna, Ibu Yama Sumang Lila, Sanglena Pangtokiba Samaga Kungamanga Suba, Hizam Irapot Ningsing Toramda, resource person in a Sarugiakiba, Brindana High. Kumza English Singaniga Taraga Marigi, September da, Pera Kaman Amadi, military, state forcing na. Punduna Sema Unified Kamangi Chairman Oriba Minister Yawa Program Amadigi Athuan Abonmai bu Irai Line Faduna Puhan Kivasi Angak Papawi Chairman Oriba Homes Puriba CM na Sat Pamapamda Matik Saba Z plus security na Ngaklibani Masing Yamlaba security gi Maraktagi Faduna Pukiba Miyedu kilometer Kungamarum Singlambida Pukibadu Matamadu Tanaraga Miyedu bu Kanba Irai Line Ngamlibani CM na attack satharabasu kanana emergency da leidiba helicopter amadi atai hai singlaba security karigi sijinadribano Z plus security na yom laga leiba mafam aduda CM na football sana thoklaga laifam thokte amasu masi security na mangonda inform tofam thoi security singna CM bu safe oiba mafam amada thamgadabani CM bu mafam adudagi lakholaba matungda Phakhiba mi edubu kanana bo honagadabani CM bu ngak senana ba leiriba emergency backup mayam adu Abonmai kanana bo honabada sijina khibra haibisini Facebook ta comment piraba lengak tu wang hanglubana hakyadi NSA panduna fazlaga thamli issue kya ama namsinduna thami masipuna masi hizam irabona manglam badugi tayonabani Lamyan ba sigi ningsing thoram lakpada khakta mamingtagi ningsing badi kanaroi mangna pamlamba manglomna sangsinba Sathok Leba Sinmi Singbu Saukhanaba Mi Pantang the Bahaba Wakaloni Adabunga Sidi Punamasigi Mami Samna Lerakle Maribak Nungsiba Saba Kayana Langak Padagilam the Masinga Sidi Popina Langoi Chansilakle Tampaki Saru Asi Kaktangari Popi Tazilaktaba Masikanana Tokwan Mano Sakot Torangi Namada Puariki Sagunamba Uwakia Yantatli Manghali Masi Apabokudamla Sakholibra Khangabok ta handak lambi pakthokpagi namada yantathiba khongnang pambidu khongjom wargi matamda mitei lainingi pothafam oikhibagi puwari leiribani asigumba heritage oiraba u pambi asibu irai laina manghali isingdagi hauna hiram khudimak lairaga sijinari manglomda sangsinba khunai ama oinaba miyamna wakhal taba matam oire Bharatiya Dalit Sahitya Academy New Delhi ki National Secretary Yumna Mahendra Kumar BJP Manipur Pradesh ki Wongang Roy L Birjit Director of Health Services ki Media Advisor Khoiram Loya Lakpa Saina Institute of Medical Science ki Managing Director Dr. S Kumar Japanese Hospital ki President TM Rajen Ayang Ba Amadi
MMRC की चेयरमैन खुंद्रापम मेजोरना डाइट्स मेंबर ओखी थौरा मधुरा तोंगान तोंगान में रिसोर्स पर्सन क्या न सरुक यादुन हिजम इराबोट की मतान वाफम क्या फोंदोनखी लोइनना तोंगान तोंगान एवार्ड कुनगतरेसु लांथोखी हाइना पाउसना मखाताना फोंदोरखली अतोप पावमना मियोयमा यामलब द्रग कोनना फारे सुगुनु अमदी सकपी करोंग एरिया दा तोइना द्रग पुथोक पुसिन तौरे हेबा पाव फांगमदगी नारकोटिक एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर NAB सुगुनु PS अमदी सकपी करोंग PS के अपुन टीमना फ्रिकिंग चेकिंग सथबदा मियोय अमा यामलब मयाई काब द्रग कोनना ngasi फारे पुलिस की पावना हाई फारबा मियोय दुगी ममिंग बेंगम नुला सै निफुगमंगा अपोप लेखिद्रबा बोलहलुंग नुला कौवी सैंडल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा सकपी करोंग विलेज तगिने मांगसी नुमिजुंग मतुंग पुंग बारोग मिनिट निफुरोम ताब मतमदा सैंडल लंबी की तौपोकपी सेंट्रल लंबी दगी हीरोइन नंबर 4 पाउडर याव सपोन कैप हुंद्रागो हुंदुग कोनना फाबने मौनगी फारब हीरोइन पाउडर अदु पुनग्राम समपन तरागनी थोइने फारब मिये अदु फंगलब ड्रग अदु कोनना सकपी करोंग पुलिस स्टेशन दा सिनखरे हैन सुपली तेंतंग अतोप पावमना लेबाक थुगाइरकपद फमकोंदुना लेरोई चीफ मिनिस्टर मियामगी सखत थौरांग पाइखतपद थिंगदब मी मालेमदा पोक्ट्री चीफ मिनिस्टर मियामगी सखत थौरांग पाइखतपद थिंगदब मी मालेमदा लेत्रि फम कननबगिदमक लेबाक थुगाइरकलबसु येंगलगा लेगदबा अथिंगबा थमले हाइदुना सतलोइदबा मीदो एहाक्ति नते हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बेरेना फोंदोख्रे हाइन पावमना रिपोर्ट तौरी अतोप पावमना लाइकतनारक मियोय लेखिद्रे ngara nungthil pung 5 minute 30 tarakpada Imphal West की सकमाई पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन मनुक सलिबा लाइकिन हबी एरिया लंबी द खोंग सलम मियोय अमा ऑक्टो रिक्शो अमा थोमबदगी सोक्तुना सिज हॉस्पिटल पुखलक्तुना लाइकतनारकिबदु कनबंगम हौदुना ngasi अयुक लेखिद्रे हारि लेखिद्रबा मियोय दुगी ममिंग क्षेत्र मयुब श्याम किशोर से यांखगी मापन अपोप लेखिद्रबा KS हाइस बाइगो कौवी मा अवांग लेकिन थबी मखा लेकाय दगिनि हारि थौदो दुगी मतंगदा सेकमाई पुलिस स्टेशन केस में रजिस्टर तौदुना लखतखिबगा लोइनना थौदो अदु सेनरिबा ऑक्टो रिक्शो अदु फगतख्रे हारि लोइनना लेखिद्रबगी हक्सांग असि रिम्स की मोर्चुरीदा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तौरबा मतुंगदा इमुंगी मियोयसिंग खुसिनख्रे हारियनसु पाउसनसु फोंदोरखली मखा सथरपोइन स्टेट की वांगरा थोपा अतोप पाव खरा म्यामना तेंतक पीजगे सयेनरिगै मरक्ता नॉर्थ कोरियाना मिसाइल अमा माइ पाकना संगेंग पांथोक्रे साउथ मिलिटरी नॉर्थ कोरिया की लुसिंगबा किम जोंग उन की मसनुपी किम यौ जोंगना इंटर कोरियन समिट अमा पांथोक्तुना नकल अनिगी मरक्ता उंखतनरिबा असिगी वारोइसिन अमा पुरकपा पामी हैना फोंदोख्रबा मतुंग ngasi समुद्रगी इमाइदा मिसाइल अमा कापतुना माइ पाकना संगेंग पांथोक्रे हाउना साउथ कोरिया की मिलिटरी न फोंदोरखली अतोप पावमना सही की ओइबा UN जनरल असेंबली दा अफगानिस्तान की मिहुत यहोलरोय न्यूयॉर्क दा हौजे हौजे पांथोक्लिबा UN की सही की ओइबा अवांग थाकी मिफमसिदा अफगानिस्तान लेबाकी ओइना मिहुत अमता यहोलरोय हाइना UN की मेकेदिगी फोंदोख्रे अफगानिस्तान ममांग थागी मयाई सलकपदिगी लेबादुदा हाना लेरम लेंगा अदुबु तालिबान माइथीबा पीदुना मखोय ओइबा लेंगा अमा सेमखिबने नौना सेमख्रबा तालिबान के लेंगा अदुना ममांग मक्तदा लेरम लेंगा ना UN की इनबॉय ओइना खलमखिबा मियोयदुगी मोता तालिबान मखोय ओइबा इनबॉय अमा खलखिबगा लोइनना माकपो अवांग थाकी मिफमदुर सरुक याहनना हाइजरखिबने हाइनसु पाउसना पल्ली अतोप रिपोर्ट अमना पंसिर प्रोविंस ते एंटी तालिबान फाइटर ओइरंबा याई सिंगनबा अमगी मसा हाटख्रे अफगानिस्तान तालिबान की लेंगा लाख्रब ngasi एंटी तालिबान फाइटर ओइरंबा याई सिंगनबा अमगी मसानुपा तमथीना ओटनैरब मतुंगदा हाटख्रे हाइना मीडिया रिपोर्ट सिंगना फोंदोरक्ली रिपोर्ट सिंग असिगी मतुंगिना पंसिर प्रोविंस की मनुंगसन मफम अमदा थौदो असि थोखिबने तालिबान फाइटर सिंगना अफगान पुंबा खुदुम चलब मतुंग पंसिर प्रोविंस दी लौक्सिनबा ngamdana लाखिबने लोकल मिलिशिया अमदी मसुना लुसिंगबा एंटी तालिबान फाइटर सिंगना प्रोविंस असी मतम सांगना कंट्रोल तौदुना लाखिबने हाइना सुपल्ली लोइसिलकपोइना तोपा पावमना खुलाई पाइबसिंगी एटेक्ट मियोय 13 सिरे 3 सोकले नाइजीरिया की खाथंग सरुक लेब खुंगंग अमदा ngarang खुलाई मतिक साना पाइब सखंगदब मियोय सिंगना सथरखिबे एटेक अमदा यामद्रबद मियोय 13 सियनख्रे दुग तरेना आसो अपन नंगनख्रे हाइना लोकल अथॉरिटी सिंग फोंदोरखली थौदो सिग मरी लेनन स्टेट सिक्योरिटी कमिश्नर सामुएल अरुवान फोंदोखिबदा थौदो अदु कादुना स्टेट की अवानुंग सुप थांगो सरुक लेबा मदामाय खुंगंग थोखिबने
ngarang numidang wairam madamai khungang da khulai matik sa na pai be sakhang da bamioi nipurom laklaga etek adu satharam khibani khungang adu da khulai pai ba mioi sing etek sathabagi pau hek phangma security force sing mafam adu da khonglei thuna sangsin khi hai ba pau musu report tawri duga hauji ko inadi pau si matang sa lusinjarage pathok sagi da soi ki plan ki biaur si myam na pigani matam matam ngi maroi bi pau sing myam da laptop update pi jarake haina su channel sigi mekedi gi myam na thamjari and thank you.